Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Ishya News TV, reka turebere hamwe n'iki kirikuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka duhere ku nkuru ivuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageze i Nairobi muri Kenya ku itariki ya 11 Gicurasi, aho yitabiriye inama y'ubufatanye bwa Afrika n'ubufatanye n'Ubufaransa yahawe izina rya Africa Forward Summit iyoborwa na Dr. William Ruto na Emmanuel Macron. Biteganyijwe ko Perezida Paul Kagame ayobora ibiganiro ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho riri mu bwenge buhangano AI, azageza ijambo ku bayobozi b'ibigo byo muri Afrika n'Ubufaransa rijyanye n'ibikorwa by'inganda bitangiza ibidukikije n'ikoreshwa ry'ingufu zidahungabanya ikirere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko iyi nama iganirirwaho n'amahoro n'umutekano nuko ibihugu bya Afrika byagera ku mari bikeneye kugira ngo bishyire mu bikorwa umushinga bifite. Nduhungirehe ari Nairobi yasobanuye kandi ko aho bakuru b'ibihugu za guverinoma baganira ku iterambere n'ubukungu, ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Ibiganiro byose byateganyijwe muri iyi nama biganisha ku guteza imbere Afrika n'ubufatanye bwa Afrika n'Ubufaransa hashingiye ku nyungu z'impande zombi. Iyi nama iraza kwitabira n'abantu barenga 4,000 barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma barenga 25, abashoramari n'abahanga ibishya. Iraza gutangirwamo umwanzuro ku hazaza w'ubufatanye bwa Afrika ndetse n'Ubufaransa. Naho kandi dukomeje amakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko ibihugu by'ibihangange bidakwiye kwitwaza ijambo bifite mu kwitambika imyanzuro ishobora gukemura bimwe mu bibazo byugarije iyi si. Yatangiye ubutumwa mu kiganiro cyahuje abaminisitiri bo muri Afrika n'Ubufaransa cyabereye i Nairobi muri Kenya, kibanze ku muvangura ry'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano n'ikoreshwa ry'ijambo ridakuka ryahawe bimwe mu bihugu. Ikiganiro cyabereye mu ruhande rw'inama n'ubufatanye bwa Afrika n'Ubufaransa Africa Forward Summit iri kubera muri Kenya guhera ku itariki ya 11 no ku itariki ya 12 2026. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kagizwe n'ibihugu 15 bituma muri yo bifite imyanya ihoraho ndetse ni nabyo bifite ijambo ridakuka. Byo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubufaransa, Ubushinwa ndetse n'Ubwongereza. Kabone n'ibindi bihugu bigize aka kanama bishyigikiye umwanzuro urebana n'umutekano. Iyo kimwe muri ibi bitanu kiwanze, uhita utakaza agaciro ntushyirwe mu bikorwa. Minisitiri Nduhungirehe kandi yavuze ko ibihugu bimaze igihe kinini bikoresha ijambo ndakuka mu gushyira ku gitutu ibindi bihugu cyangwa se ikatambika imyanzuro y'ubutabazi, bituma aka kanama katubahiriza inshingano z'ibanze gafite kubungabunga amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Yagaragaje ko binyuze mu muryango wa Afrika yunze ubumwe EU, u Rwanda rwashyigikiye mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano haba impinduka uyu mugabane ugahabwa umwanya uhoraho. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko amavugurura y'aka kanama agomba kujyana n'amavugurura mu mikorere yako ku buryo karushaho gukorera mu mucyo kakanabazwa inshingano gafite. Munyemerere dukomeze mu gihugu cy'abaturanyi, hari inkuru ivuga ko Museveni yarahiriye kuyobora Uganda muri manda ya 7. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yarahiriye gukomeza kuyobora iki gihugu muri manda ya 7 nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Uganda. Uyu muhango wabereye mu gace ka Kololo, kitabirwa n'abayobozi batandukanye bo mu karere no hanze yako, abasirikare bakuru ndetse n'abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi rya National Resistance Movement RNM. Mu bitabiriye uwo muhango barimo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Taye Salasi wa Ethiopia, Perezida Ibrahim Gali wa Sahara y'Uburengerazuba, Perezida Faure Gnassingbe wa Togo, Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi hamwe n'abandi bayobozi batandukanye. U Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva Justin. Mu ijambo rye nyuma yo kurahira, Museveni yavuze ko azakomeza gushyira imbere umutekano, iterambere ry'ubukungu no guteza imbere ibikorwa remezo birimo imihanda, amashanyarazi ndetse n'inganda. Museveni amaze imyaka myinshi ku butegetsi kuko yafashe ubuyobozi muri Uganda mu mwaka w'1986 nyuma y'urugamba rw'amasasu rwari ruyobowe n'ingabo za NLA. Kuba arahiye indi manda byatumye akomeza kuba umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini ku butegetsi muri Afurika. Nubwo abayoboke bavuga ko yazanye ituze n'iterambere, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakomeza kunenga uburyo amatora agenda ndetse n'ikorwa rya politike muri Uganda. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi na leta bavuga ko hakiri ibibazo bya demokarasi n'ubwisanzure bwa politike. Muri iyi manda nshya biteganyijwe ko ubutegetsi bwa Perezida Museveni buzakomeza kwibanda ku bukungu, umutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'umubano wa Uganda n'ibihugu byo mu karere.
Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko abadepite barenga 37 mu ishyaka ry'abakozi mu Bwongere ari naryo riri ku butegetsi basabye minisitiri w'intebe Keir Starmer kwegura kuko adashoboye kuyobora igihugu mu mpinduka zifuzwa. Abadepite bagaragaje ko Starmer yananiye kugaragariza ko afite ubushobozi bwo kuyobora igihugu ku buryo yazongera gutorwa mu matora ataha. Kuwa 11 Gicurasi 2023 yavuze ko adateze kwegura ndetse agiye kwereka amushidikanyaho ko bibeshye. Depite Chris Curtis yavuze ko Starmer atashoboye gukora impinduka igihugu cyari gikeneye, bityo kigiye kigeze ngo ashyireho undi muyobozi. The Guardian yanditse ko Chris uzwi kuba ari inshuti ya minisitiri w'ubuzima ndetse ari nawe wabanjirije abandi gusa minisitiri w'intebe Starmer kwegura abandi bagakurikiraho. BBC yatangaje ko abadepite 37 mu ishyaka ry'abakozi aribo basabye Starmer kwegura. Umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi Anna Terrell abinyuje ku rubuga nkoranyambaga X yavuze ko atewe ishema n'ibyo Starmer yagezeho kandi nka minisitiri w'intebe ndetse n'imiyoborere ye. Munyemere dukomeze ku nkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko agahenge kashyizweho mu ntambara ya Amerika na Iran kari mu marembera nyuma y'ibyo Iran yisubije ku mushinga wo guhagarika iyi ntambara. Yabitangaje ku itariki ya 11 Gicurasi nyuma yo kubazwa n'ibinyamakuru ko abona iby'amasezerano bihagaze. Yashimangiye ko agahenge kameze nk'umurwayi uri kongererwa umwuka. Bibaye mu gihe Iran yatanze igisubizo cyayo ku itariki ya 10 Gicurasi 2026 ku busabe Amerika yari yihaye. Byavugaga ko ntambara zose ziyo muri Libani aho Israeli ihanganye na Hezbollah, Iran yasabye kugira ngo yumvikane na Amerika, Washington ikwiriye kubanza kwishyura ibyangijwe muri Iran ndetse ishinga hagati no ku busugire bwayo mu nzira ya Hormuz. Tehran kandi yasabye Amerika ko igomba guhagarika inzitizi zashyirwaho n'igisirikare cyazo kirwanira mu mazi, ikemeza ko itazongera gutera Iran ndetse igakuraho ibihano byafatiye Iran kubijyanye no gucuruza ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibindi. Hashize amasaha make Trump yamaganye ubu busabe bwa Iran avuga ko atakwemera ndetse atabwihanganira. Iran yo yavuze ko yizera ko ibyo yasabye kuguhagarika intambara bikwiye. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tubwire ko biteganyijwe ko muri iki cyumweru Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azagira uruzinduko mu Bushinwa akaganira na mugenzi we Xi Jinping. Kugeza ubu ntiharatangazwa umunsi Donald Trump azagera mu Bushinwa, gusa White House yashimangiye ko ari muri iki cyumweru. Trump aheruka mu Bushinwa mu Gushyingo na 17 ubwo yayoboraga Amerika muri manda ya mbere. Ivuga ko muri ruzinduko rushya hari byinshi byitezwe cyane ko ari urwa mbere rwa Trump muri manda ya kabiri. Mu kiganiro agiranye n'ibitangazamakuru muri White House, Trump yabajijwe icyo atekereza ku bibazo bya Taiwan, Ubushinwa bufata nk'intara yabwo ariko Amerika yo igakomeza kuyigurisha intwaro nk'aho ari igihugu cyigenga. Trump yavuze ko ikibazo cya Taiwan kiri mu byo azaganiraho na Xi Jinping ndetse ashimangira ko azi neza ko uyu mukuru w'igihugu adashaka ko Amerika ikomeza kugurisha intwaro Taiwan. Ibi biganiro bigiye kuba mu gihe mu Ukuboza 2025 Trump yemeje gahunda yo guha Taiwan intwaro zifite agaciro karenga miliyari 11 z'amadolari. Yakomeje yizeza ko ubuyobozi bwe budatekereza ko amakimbirane ya Taiwan n'Ubushinwa ashobora kubyara intambara. Uretse ibijyanye na Taiwan, byitezweho ko Perezida Xi na Trump bazagirana ku kibazo cya Jimmy Lai wakatiwe igifungo cy'imyaka 20 muri Gashyantare 2026 ahamijwe icyaha cyo gukorana n'amahanga agamije guhungabanya umutekano w'Ubushinwa ndetse no gukoresha imvugo zigamije kwiyongera no kugumura abaturage. Jimmy Lai we yavuze ko aharanira Ubushinwa ko bugendera kuri demokarasi. Muri uru ruzinduko biteganyijwe ko Trump azaherekezwa n'abarimo Elon Musk, umuyobozi mukuru wa Apple, Tim Cook, umuyobozi mukuru wa Boeing, Kerry Automba n'abandi. Bivuze ko ibihugu byombi bizaganira ku bijyanye n'ubucuruzi. Muri iyi nama kandi byitezweho ko Ubushinwa buzatangaza gahunda yo kugura indege nyinshi za Boeing. Ubushinwa bwaherukaga kugura indege nyinshi z'uru ruganda rw'Abanyamerika mu mwaka wa 2017. Reka kandi dukomereze ku nkuru ivuga yuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yijeje ibihugu bya Afurika ko igihugu cye ziteganya gukora ishoramari rya miliyari 27 z'amadolari kuri uyu mugabane mu nzego zirimo ingufu n'ikoranabuhanga. Ibi Perezida Macron yabitangaje i Nairobi muri Kenya ahari kubera inama ihuza Ubufaransa na Afurika hagamijwe kuvugurura umubano w'impande zombi n'uburyo zikorana. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko Ubufaransa buzashora aya mafaranga mu nzego zirimo
ingufu, ikoranabuhanga cyane cyane iry'ubwenge buhanga n'ubwikorezi bwo mu mazi ndetse n'ubuhinzi. Yavuze ko ishoramari rizatanga imirimo ku bantu barenga 150 harimo na muri Afurika no mu Bufaransa. Perezida Macron yatangaje ko igihugu cyabo kitagifata umugabane wa Afurika nk'akarima kacyo, ahubwo ko gishyize imbere ubufatanye burimo ubwubahane kandi bufitiye inyungu impande zombi. Mu ngingo yagarutsweho nyuma y'uko umubano w'Ubufaransa n'ibihugu byinshi byo muri Afurika bwakolonijwe ukomeje kuzamba cyane cyane icyo mu karere ka Sahel. Dukomeze ko murivuga kandi ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko afite umugambi wo kugira Venezuela Leta 51 y'igihugu cye nyuma yo gukuraho ubutegetsi bwa Nicolas Maduro. Umugambi wa Trump washyizwe hanze n'umunyamakuru wa Fox News John Robert nyuma y'ikiganiro cyo kuri telefone. Yavuze ko yagiranye n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 19 Gicurasi 2026. John Roberts yavuze ko Trump yamubwiye ko ashaka kugira Venezuela Leta ya Amerika ndetse agakomeza kubyaza umusaruro peteroli iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo gifite. Trump yabwiye umunyamakuru ko impamvu ashyira imbere uyu mugambi ari uko Venezuela ifite ibikomoka kuri peteroli bibarirwa mu gaciro ka miliyari 40 by'amadolari ndetse akaba akunzwe muri iki gihugu. Muri Mutarama 2026 nyuma yo guta muri yombi Maduro wayoboraga Venezuela, Trump yavuze ko Amerika izayobora Venezuela ifatanyije na Delcy Rodriguez wemejwe nka perezida w'igihugu cy'agateganyo. Kuva Amerika yatangira kwinjira mu bucuruzi bwa peteroli ya Venezuela, muri Mata buri munsi hagurishwa utugunguru miliyoni. Imibare nk'iyi yaherukaga kubaho mu mwaka wa 2018. Kugira ngo Venezuela hinduke leta ya Amerika byasaba ko byemezwa n'inteko ishinga amategeko ndetse n'ubutegetsi bwa Venezuela, ibintu Rodriguez yavuze ko bitazigera biba. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Nta makuru dukomeje kubashimira kuba mukurikira umunsi ku wundi. Njyewe ndi Anita Iradukunda, ariko komeza udukurikire.